Kumna perlog saya shisen hakane ka video aku abanai kublai Christmas pasal buat senam tmai in advance te agani video aku aban pini yepi ba menta kasi inya one page ya kata ka jaka ka ba ka film crash kila hang ne po Singapore and nganget pi baro pila I to ka film crash kadang kapat kapaki ak ni po Singapore tangi ko aban penipi ba hei bagi ak tangi chuan pet menta ban ngin sa ngapeni buru bat ka video clip ngin ya pet ya katu ka per bagi mensha bagi ak hak tu ka film bat menta kalong ka jing ya per ne kalong kumjo tangi ya pet menta ma perlong tang ala dan hang ni apa Raffles Placeแต่สลับละคำจันวันนี้เราสดังเจ้าแต่เงี้ยเป็นเมนตาเจ้า let's go มาเฟรดแต่ปรลอกเมนตาเงี้ยละวัดกันเนี่ยกันจักรเงี้ยพอสิงคโปร์กันแต่เงี้ยละอีกันเนี่ยhang ne ke cakap bagi ag ya tu ka film crash kencing ruai ka ba ag daga Priyanka Chopra badu Hrithik Roshan tang peni hang ne ka cakap kala ya pher dai ken tu ka parba menshua rengi itu ya kan ne nomor ba udah uni bagi sina hang ne ke cakap bagi ag baga shat ka Priyanka hang tai de pet perlok menta aku tu video kala I compare hi pan menta kani ko building ro kamlong komba long munchwa mas pen I ya ka video clip hang tu selaban hero baik hang ni bagi ak ni aku tu ka jirwai sadong jong kani ka long kum ni baik par bagi ak ya tu kalong kiring ha kani ko kom kawan kepini tu building turu tu bau yat fresh dan tu bagai shat ka Priyanka te perlak sakwe ka jaka ngi lalap hang dia aga por bagi shat jak tu ka jirwai hi ngam tep kertangi ti jirwai ngam dapet ba te hang ne bagi shat hang ne bagai shat ka Priyanka Chopra tu hajan ki yang tu hajrong dapet sa perlak benta kalong kum ni ka jaka waktu ka por ba mensho untuk baka shat ka Priyanka nang tau Hrithik Roshan ru unlai tang tu dan sebab tip dia kena kecaka ka dia tu sejak perok mentang ingin sa nilai dua pat sakwe kecaka ka bagi ring door hang ni po Singapore yak tu ka film crash saya pen mau perlok te perlok hagni pat kawe kecaka ngapini pi kani kede kapat kaba halas kaba crash la be khong yau tu gang hang ne u pini ba hang ne ke jaka ki ak ba u mare ba u be yau tu gang ma tu ka film te pini pi hang ne kani ke jaka ba wak nang tai atai kade benatai nang teu mare operation e kena ni tai waktu ke giring kena ni napa te kene ko wengi lalap kene ka jaka ka ba operation laak jangan sepeni pi ya tu ka apa ka video clip hak jong tu ka film te pinsai I ba ang ni ba umare operation crash bendring ni nauden mar katu building hangto bagiring akpar baikran o crash o kpa jong crash te paru tu gang kan untuk par bagi syang kisang nang te khmat kamde pan nang nesiden re miskwa ban ring dor hang nis phang ya kate mar kalong yisen remba Tambaklah ka David kata hi. Vlog. Kalau kumjo ni am kene ke cakap ni hang ni. Oh ni kita cakap bau jom.
kadai nang ni perlok kamde menang tai nang ni bet kiring kumto te waktu bagawan ga jingking kaleng kadai na tai te hang ni pat bau jumpen ni kadan hap di kadai siapa tu boleh pat kadai nang tu bagi tan tu de untuk bet perlok biarkan kumto te pini padi pi ya tu ka we ka pat ka bagi marsung poi crash ni po Singapore te pini pimta kum kate ken ka bod ka bawan ka baw jom crash tu pa jump Fred jump kum jump crash man ring video kum kate tang bang tu keparpat kadai ka ba kawai ka bawan nang stay kawai ka bawan nang ne kawai ka balen stay kadai ka bod tu kan derom te pat ni long to jom ben nang ne stay simple itu kupar kani ke cingking bagi rengro ke bagi rengro to yo bentanya kali kalau mentangi lalap kato ka ceka bagi bau tunong sani sakto kapat bau le circus kamu nyop bisa ban le operation yang tu ka para ka jumu te hak tu kaparam bagi reng kadang ni jika kadang tu bagi reng mana te asmi memang amar boleh ngawang ipi pakai ni hak tu kapar kiring kumtu kapar bau le circus ni baik tambah kita se tikila ipi hak tu kapar kadai pastau deh ya tu yo ring te pitu kanteng ter kadang kumtai amar hak tu kapar ro golong kumtai nomor boleh bang itu badan kan ni bat kani yang taru hak tu kapar bagi shot badru hak tu kecuali bagi shot kadang hak tu kawai kapat ru ke bau hak tu per bagi dangi circus ni yo ya kene ka away ka building ka house ka yeng ka ba ki jingkhangit ki ba bonrong kade kate kan seperti house ini sedang lah dan katai katu ka angle ka bagi reng yau artik roshan am ni la bani hak tu ka video clip jaga ni ka building te kadang sekawai pat katu ka jiroi bagi shot kishat ngam tep hai ke jika bagi shot te yo ya kene ka building ro ni perlak ki jaka ki long hajan hi tambah kadang pat sakwe pat ka jaka ka bakang cengai te ketuk ka klau ka bagi agha kelas pat ka bau Pratik Roshan ul biak thong yau tukang am ngan chiong ipi ketu pat ka klau kamde ni apa Singapore kadai shop kadai apa Singapore hi kadai ka pat sakwe pat ka island kata ki khat ya ka island jo kata ka kerteng ka pulau ubin kalau cengai nang ni te satu dengan Malaysia dengan shui tu ipi waktu ka pat ka balas bagi shot last tu kadai siapa away ka island khat ka pulau ubin mah te perlok pat se tong pi kadai nam de na ketika building ka bau shot te saya compare hak tu ka video clip bangsa pemih ni man syubu dia tu te sa compare berkini building kalau kumjo di bagi shot te perlok mentang lah dan pada hang ne koi ka caka apa ya film fresh lah ni hak tu ka par bau oh la you kan okay hak tu ka trong yeng ka badan ka baje ajrong te
Namar kane kim da namar kirang sina ka caka ka bau yang hang tu dan ka baje tang pini phim tang ala don hang ne kane pat ngayo bandeng apo kan te kate bagi dang sina ka te ka baje te ka station bitron de te kan te bau yang fresh te ab ngana ro shaporu tang sapet nganyoring phana jrong ro la nam la ke strong perlu kade hingne kan bagi jaga film crash hak to we kapat ki ring hingne kade kane te jong speech te perlu ngimia ben le ke strong ben ring ya kate tamba mlele kade kate hi ngan spni phi hey bang tepat kabaje ka la ka kano kate ka yu la ka ante nomor ba kirang mutshna ban petikna ikane am stang banda ha ban pet jaga to ka video bar ini ki building badan lang me perlu hapo untuk ka yang ka bau fresh bau yang drong drong yang kane ka de hapo jo yang ni hapo kane ka bukan bam sedah ni kare ka motor ini bukan bam sedah ni bam yo ini perlu namar bangam yo bandreng ya kane ga building kapana najrong te ngashpni phi ya gadur ngan pni phi ya gadur ka balata angnia kane kalong bangin i najrong tunum te pinsa ibat ka to ka video clip ngan sa link hne ngan sa bu hne te pet kane gre kalong kumne ye ya to ka film crash baki agro kade hangte bau yang hangte jan baje hang tai te kare gini kan perlu kani building kare stage ha yo esapni na sapni te te perlu mentang indet yang sakaway kacaka te saya pe hadu banda kot kani video pin sai belum interesting ba te perlu menta kane kade kacaka ka ba khaddo bangin let panpet menta kade hangni apo Suntec City kade ga Fountain of Wealth teng apni phi hak to kapar apni phi hak to kapar ka bau crash ujam hang to ga jrong go to ka mountain apni phi ang te kadan rok ka slap sine tak da jar ban let ban ya ru sabamra istri te perlu kene kade jaka ka pakhado bangan wan peni atrai ki la bon ki jaka ki bangi la led ba ila peni te angte ka ba pinsi ha ka video clip ka bangan sa peni ba krish ujam hak to kapor perlu kade katai katai te tep ngiya na benrong stay teng persang benwat nei ka jaka ben yo ben le stay ya ane kade na jrong waktu ko par crash bau ring ya ka film crash kade kene ka tawar ngi bi itu pin sai ngi ro sibet maka ini haga video clip ini kita tawar sama kene tawar mah te kini building ini jan sa itu bahas sibet dangala ini haga video clip perlu sampai haga video clip ini ya
pinsi kita gibra. Perlu nanti kita tahu kaya kan sami ko nanti lah tahu ke Suntec City. Oh, tahu slap. Perlu pet kini haum rogalong banyat ha surag rogalong banyat kini. Baik. Kita ngalah once ni, pelajar slap ru dan penipi ni. Ini kan gabau Krishuan tu, mare hang tei, mare hang tei jom hang tei hidrong. Untuk pat usah slide nanti, jam syatai. Te, nang tu mare ma, nang tu mare berhang tei. Dah lami ko blue untuk usah jam pat hidrong up. Kani ko kan sami kan sa kiu sha hidrong do. Sebenarnya mah bed. Hak tu kepar bau jam crash. Hak tu kepar ka mi sedrong hak tu kepar hi bau jam hang teh drong. Pet perlok. PM perlok teh. Hang ni kan ka bau crash. Wak ya tu ka film bagi shoot hang ni ka caka. Pe hak tu kepar bagi shoot hang ni ki ring sendan ya kena ke building. Jangan sebenarnya hi hak video klip mah. Baik. Kini ki building am pinsa itu bah dah ngalap ni ka video klip apa jong ketu ka film dah pinsa pet kan tolong kumjo kadeh hang ni perlok kini kadeh kadan apa ki khot ya kini ka kadeh ka Suntec City kini kadeh ka Suntec City mah te pet kani kapat kabagi ak ne kadai bau crash beak thong yau tu gang te hak tu kapar gang ula shong daga helikopter hak tu kapar gang ula shong daga helikopter te u crash u kyo na ne na jrong ban pe jaga helikopter nang tapat usah slide na kane u jump pat chane ma jingsha ngila ban le chtai tambang am tepan na e jika ban le nda pe jwa nang tai nang tai te nang persang ban le chtai ya namia na ban rong chati siapa ma te perlu ban le siapa kam kimsha sho nomor kila tho ang temporary close den to kan ban le chtai den kan lenti te pe hang ne pe to mar bakal slap chneam takra ki sakhang ya kania rete ngayo ban rong stage poste manchile biang chedrong le biang chedrong churing tang sipang te bikon ka video mah perlo te perlo le biang chedrong mar bagi msyara ban le stage pot nomor bagi khang ba mentagi per ka slap palat te ensuring betang najrong na try pila tu hi ti chaka eno perlok neken to ye ko ka drong akpar ba kare ko ka kinti che drong hak to kapar kan bau to aktor jom phung buhar stage drong ta perlongan pengkena hang ne video nah Carmen tu bila apa jadi video bila ini ke cakap kebau crash uak hari ni apa Singapore te
nisangin pelar kamda cai kelas 2 ka ba u crash akan tu akta betul kelas 4 bagi ak kada syaklau ketupat kada syapok pulau ben ma kajangai nang ne ban lai bro te nang to pihap song naga ling ban poi satu sa island te katu kada syapok pulau ben bagi ak te hangne po Singapore hi te tangkini gi cakahi kinangdan giwe-giwe tambang am itu ba ala wat tambang am itu ba kada syai rei kini tanggini gi bangalap te sabha perlok banya kermen ba pe jadi ni video sautanat ba pin nangom na kermen ba pin sautanat jadi ni video ke jonga ke bangalap mi ni te ta perlok sabha haktu kupar kan sebab banyak Christian lam yang ngaru haga channel ko jong ama perlak ko blessibon